Abusia mami nchia o na mesanso ema wo akwaba emfa wo mra efidikese yi so na nnenso nsema ababegu ya ponso no mene wo emra metwetwe ho enkomo na nnen story ababeka mensa no efa brantie bia wokwa kofa ne boss sika ama aban achi na akotwere ne kukomu na nanimu ne dwa wasanso akwakodada awraba bi age ne sika ma sansemwe akotwetwe nsem pii ena aba na utie nsem awraba ne di tudwa ene ne abrante ne tudwa uhu se ebo abra hwan ene e ka nokra yenko ne yenkonkotie mu embra maame wo hote sai me ba cho nyamia duna so good nyamia dawroma menso me ho den mani nsanwo wedding fie sai maame me ba cho medi 31 years ba chan oye adwuma me ba cho na me tuntongu ise die ma breaki kakra wajai adwuma yo ade wo mpesa obeye adwuma be ma behwe wo na nentisa usika ashe eno na misika na sikana she money parankwen sikana she okay oti kumasi krudua ye mo me pacha ani me kumasi krudua good awiai nyawawo ho abotre wasem no ede waba me ne mabedwafo ne matiefo nyina anim no hyase kwan ye fa so e ba ye ne mpempenso a beduru e kwan so de ne de waba nyabotre na hyase ye ne ntio ana krobia me das so mami kwanya se menkasa me da no obedwafo nyina asi ni atiefo mu tiemiam do bibia asi de di maba ne se mihia abrantie bi ye frɛ no sei bonsu hyase menkutu nsimfimfini hyase mihia abrantie frɛ no sei bonsu kwan be na afa aso hia no hyase fi fa aso hia ne se me call me sister ho no ana me free me sister nchen na msan eba na ho numre ne back timbe no say abrantie bi afrɛ no phone so se opese woni obae de etna nam so radio ofri hin was you oboni din nam si you mati nti wode ne number ye de e maami na me frɛ nipa nti me frɛ nipa no nkomodi die mu a mene ne kasa ya sana na owo cells ne dua fie prison me pa chan o prison nti wero ka kire me se ni na de ato no se ni ye de me pa cho nipa na one ne ye adwuma no tinebuni nipa na one ne ye adwuma no enam se na oye no ne cashier no oye adwuma bi cashier nti oye no enema me fa se o mefa ne ma na otro nti otro ye no na otro na ebia kem nti ebi kama na nipa ne befa no asan de edi ni akem na de ebia aye de abeka ho mfa se wo je niama na ma eka ne bedoso na adwuma ru ane be na o se sadia omontena se na omonye akonta se bosumi mu na otwini mu adwuma omu ye nyina omontena se na omonye akonta nti omotena se omu ye akonta na je se enkrofo de ka bebri o si gobusa ze nipa osmesi de ntina wodi ka se a wonhwe no ma wonji misika de emami ana o si na me ma da se fa hwehwe nipa na ye de ekira kwan da no de ma no na krobia da no pa ho wadwane akwose adwoso ena oye na o si nipa amene ne ye adwuma die ntina mama adase obi abeto niema akohwehwe nipa no na agi misika mamia o wadwane na se bi ono boy ya odam yi ene ka se kire mi okay nam si papa na se nka de wonya abotre no so wonya abotre o se omukwache na dwoso no omochi na hona no mu de omutwa jail man utwa 20 years o se ye de ne koto mu 20 years ne koto mu 20 years okay enti ye wafrɛ wo one na hyankomodi ase ene ye de wade two minister enimu na minister say ene mi wo minua bi ho me de ne de ebe ma oni do nu obi anti ti minister ka kire me na me ni di nkomo no se me mra prison won e de me mehwe de we de o city hwan na e ka se kire wo nipa na odem no ono ni din de sa on de eboni din ni din do say bonsu Osei bonsu. Me pa chan. Osei bonsu ne se bre prison ho. Na me mehwehwe no.
Okay. Ena ye de. Ena me call prison wo kohwehwe no. Me kohwehwe no wase minie. Ena me sia me susu minie no wase you. Na me san ba fi. Ba me ko de me to ne makakra de. E de command. He prison na akoy. Me ko edum ede no kesiem. Aha. E ho na no oda. Me pa cho ho na. Na wo kokoduru ho no ye de na hu no. Me koduru ho no na o ma me information say me din di say nti oba obo me din a omodo be de e be ba ho. Ti me ko prison wonu na me bo ni din no. Na omo ma me kwan na me kohwe no. Ti me kohwe na me ba afi no na de bia e di nkomo ofon so. Bi o ti me frame mini school. Na me so adwuma me ye kula lo na makwa akwaji o. So die enye hwe o de boa de nya o do betimi ase o de boa me o boa na se bi pie ba ne ka wa bam hu bia metwia ma smart. Hwan na e ka sa? Se ibo nsu ne ka sa. O se boa no. Me boa no. Ne se hwe no wo prison ho. Na so pie ba ne ka e ka wo wa bodo. Ka me ma bon. Obetwia me ka e de ama me. Nam smart. So ni papa pa nko ade ne nipa bonefo e de adoso. Nto de waka nsa mati. Nti o hwa anu afrem ebu onu ma sika ndie bebre nana. Me kwaje asafo sika kra de ton. Enku ana me kan wasem. Ni nyina be hye. Ofrewa o se ye dey. Chop money. Aha, no akọ send say. Bua me send no 30 cedis. Bua 40 cedis. 50. Ene court wa yeko say ye ya appeal yeko say 10 million. O ya appeal man. Yeko ya appeal minini sister ba akoko hia o court wonom. Yeko ya appeal. And was say lawyer ne say ye on pay 10 million. Emranti say me wo bidia. Osele me a memboa na akra me etie ni. Na me smart. Na me ni nyina sister ni nyina yeko hia ho court wonom. Ana yeko ya appeal no. Me kwa na me ko order. Eye onu ni tina ma me ko court wonom. Na ni nyina echi eno no nkoda metwia 10 million no bua signana club sikan de bebre kwa. Okay. Bebre. Okay. Eno moye no omo de ne ba e Sofia Pola. Obetwa 2 years. Obetwa 2 years. Me hwe ne life na me ka chem sister ne say bla no omboa me. Ade no o ye dey nti. Nana de bia ye si afifu from a meba da say na m won ka no kre say ntro na say wutwa me no kre bia obi say de o ma me hu mi de mitiri mu fan o nso wo de mi ni mutiri asem o ka different story nyabotre na m smart nti last year mo me bufu ni kra say eno ano no de me hwe ne say opie ba me sabe de hebe kam sika no kra so ka chem say e ka bia me bo bia me ntro se be ya oba maji mi sika na m smart nti last year mo no ma nkokwa ye be fa say afimo en nti mo na me phone bear no o frɛ me na m say eti se no say ma ba fio na m say de nyamias nti se o wen no say o be bia de wo kra no ho kakra na m smart to ho anu afrɛ me bia me se wabade ni ye nhia na ka bia mabo bia de fam sika ma me ese matena fia che mba panyin no kra de awie GHS ese obeto aso one city say kra no ebi ni ho no o frɛ na wodi ne e da say na no kra o ka che me say be 6 months mo say 5 months ayin busumi nsia ni mo no o ka che me say wanya be 30 million wodi be de ebe hia me na wodi aman se na me hu na mini ebu amefre no simitikem bisi amefre on frɛ me eno amefre no eno asande mefre no so tikem bisi amefre no ano no on frɛ 102.9 FM nti na de whole day na de mefre no nam si dabi mitatie o pa ti ma memfa emetu oni ebe hu kwan a be faso enti sesei no wo ka wani a usika be sei na akwa akodi mo krache me kraka mani a be 70 na 80 na akodi na udi bi di dwa koma no o bu on man
nana ebi wa mekwa meto gare nido milo o panty nyina na metobi koma no e de ko prison on ebi wa ofre mo a ono wa fro no okra be sa cha say me pa adwane we na msi da bi miniska nti kenke na meto ablo o se o de ma ofre wa ya o ka kire o so pa aduane ben o pe fufuo o pe de nkwa agina ho wa yes fufuo na kro bi o pe na msi fufuo de mika se metimi pa fufuo pa mintimi evi se wono untimi ka se o ye adwane kitu bi e dey akọ ibo o se menem na wofo na edi se mini bia se be ya obi ba e de obema mi bi na mesuma e de mesuma mani bi nto be Sofia woni de Sofia se kroba e na mi didwa o se guy bia na o prison wono ma obeko fie na oton bayre oton bayra pesi nto e no se business no guy ne ye no na eboa ne pa nti se meme wo ska bi da hono ma memmoa no na onfanye ba irense be ya on ha me biem se ma miskanto adwane ndi na msio mati timi ya mekọ na meto ba iren mi di hu dwa ma ni si 1.5 eno no akwa na kire ye tonkontombre to beans to we na meto na me de koma no momo ni nyina aka ho ma ayi onga magi nyina bi na meto ne box e de koma no no aton ewo ha Sofia pula hono ni na abasa o business ne sa no de huska na ma obi o back na kro bia once di kro ma me bi once di kro o ma me bi obebusa no atoto apa so ma men sanfa wo nko wachi o sister eno akọ ne ho ena wa free wo sister ho akọ aba eno aka kire wo se number bi afre no o sister no so onim sa number no ni kro ofre no ana asesen me ba cho da bi ofre ne de wanda ne ho di se nipa so mesi nti ache na me ko ka che Mr. se nipa na number na ade ma me no sa wo dem na Mr. se na enti na wo sister kura nim nipa no wo nim ne kula enti wo sister se obi a oni no me mfa ne se randomly ena wafre call no aba be si ne so die na ma wo sister nya agidie bi yi no ma no efre wo se ene eje na be ma isi wo pu bi na natna na kro minim asema a onim sister ne ede e kan evi se minim de o mo kan de dan o dan ne ho adi kire ne ye oso okoma tadi sinam sister se eni enyina so asora ede yekọ eno ano na sister ede enya ne mugidie na ode number ne maawo na krache ne nso dan ne ho adi kire wo se odam no de ne maawo nso nya agidie se still nipa wodam meboa na hwe no ama na pie with gidie se oba no aba abeware me de ne maawo nya asa na problem fo nso amesumenya mesumye no na se nka medwen ko akiri na mse bi o ni papa nso sa onye ni papa okay wo call ne ho ko share ne wo first time e wo prison ho no ohun die no kan ohun me die no kru ba wan carry do ka say sa wo ye kama na mso me ye kama no osio ye mo nya me mpae se mba na se bedru fie dia amena bekasa obehye ehu animonyam na me na watena na o ka kire wo se wo de boka wo me ho bo me ba o ka wabo nyina atwere me ba ya metua no aka kire wo se o wo sika bi da baabi a wo ba no aba be yi amawo ana wo ba no aba ya adwuma anya sika ansa no de atua wo ka o ka kire me se o wo sika bi da baabi eno kwa satma no wo Sofia pole mo kwa na nko kire me kwa makọ bank bi wo o se bank bi wo yi tafo tinka obesuma mede amakọ honom sa ne nyina na ye ntro abesi na bibusa nse nti sa bank na satma na wo pola no bank na ka so be makọ hon nti sa bank no untimi nko yi sika ni bi nka se ji wansi di kwa fa eye wadwuma eno kan de ono osimi nya abotre sa ne nyina na ye enada ote he esi e pa de
minim baby out. Okay, afa ma mensan fa wonko wachi wakodru prison ho for the first time ohun was say wo ye kama ampa nso wo ye kama wonso ka de na kire no o ka sa wo ye kama no wonso ka de na kire no ana krobia man ka wi anche no ho ne de bana eye me ya say mi wura sa ho no na mi wura ho da iti mi wura ho ne de mi hu no ne de ne ye me ya o te say oye tietia ni mu odu ba wo prison na wabo sakora man ko hu na nka say ni chi enwi wo ni chi ho say pola nyina ho ni nyina na wo ko ho pola ho nyina na me ko ho sakora na na wabo ni mu odu okay enti opie ba ayi wo hu ne da e ba cho da bi ena me ka say o ma ye nhia na ka bia mabono on fa misika mame ena oye me ne ochina ene ochina wa reoda me ba cho da bi wa reoda me ba cho da bi me hwe ne na da na namsin emwami na ne sister na wo se bra mo ko ya appeal wo ko hia no wo court baabi no o ka kire wo se wo no mote hen ni sister na no da se bo a wo ni be di nkomo ni sister na de no so wasi ni fie wo meduma wona no wasi na ni fie wo by fise case ni by ne de o ka se aha no wo pa dia onim ne sister na nkasa de o so wote meduma ni sister na de o se meduma na no wote na case ni by enti ni nua na o dem ne de no onim baabi a o so wote no onim baabi a o so wote krache ne ho asem no o ka kire o se be me pewa de baabi a mi sei me pewa de baabi a me bom di a kire o me ka kire o se abna mi nta aba ne me vibe we nyina obo ade na kire mi o obo de atiefo wo srumi o obo srumi yasam geto o se me yesa me mum di kire o se bi amaame ye frame krobia abna mi nta aba na eneme me maame wo twapiase ho na mfiri ase me kame ho asem kakra according to the vibes na obo de maame no doctor obo srumi enya so geto me mo apo entisam ke kase nyina na o se makase o ye kama wate brana be di makoma mu hema obo ne ka say ya me nka sa o na kire me sa vibe enti de be ye bia boy no bra wo frɛ no ande no on se wo pɛ o se wo pɛ no de no ka ye fa no man self be no ye kire wo anakrobia me pa cho do kan ne say ono de wonye nipa bia we nipa bonefo na asewe ne bae na amana be pie sa si na kro ba o bae kra no asora no ko bia yi nama ne maame yi nama ne papa yi nama ni bi ni nua no mu nyina obi yi nama ti se me meboa ne dia o sele me memoa no ene ne asema o kan enti wono ankasa de apart from medin o se ebonsu na obo kire wo no wa anya man self bia nkire obi o ne pa cho da bi wonso wa musa ne hwe ne pa cho da ade na o yesa a mistake am here enye o mistake asem na meka me se ade na o yesa nke ba yi obo ne maami din se friend maami abra minta me maami kura o twapiase nke ba yi obefa ka akotwapiase akọ abna minta enti ade nti na yesa okay yento aso afei back again to your sister oni na din komo se upe kuna ana wo sister hunu se sebe baabi a wadrui esesa wo ware nti no upe kunu di ama wa na kire mi homu my sister de o menim de oye no de minim koma oni ni mienu ye de nya de ono ne ni di ye de wo ne wo sister di e na mpese mi hu waka kire so mpe kunu ma wo ana baabi a wadrui de nko aware anka apɛ oni na di nkomo bisa ana wakaso ono bepe kuna ma wo me pa cho da bi me na ni nkomo sa
na nne so oni ni sa ankomo na eye dan na obi afre na wo phone so keke na wo be frɛ wo sɛ ma me beje number no na oni nipa den kasa ono kwa de bi o ka sɛ wa nya de bi sɛ wa ha me pa ono aka wani abre chinchira sɛ wo pɛ sɛ wo ware ada me ba cho ese dem no obiti enye sese asem na meka satam no case mu ona me pa cho dai bi uhunu ho say ebia o ka chintia because I'm trying to imagine nipa ne ka kire wo say o wo ne dua fie no adwen ben ne ba wutri ma still e ma wo toko so say de sesa wo ye bia no obeye e de aboa no ana krobia me ba cho e de adwen bia ne wono ma e ba mi chim de na senka medwen ansa ana na minim se obey me say if you say utie ne kasa ofro kwa de obesi aye no wadidi me say an medidi was me de minidi yo me ne nkrai minidi na me so me ne nkran de yadidi no si wa hwe ba bia me woyi yaduane me die kra anye se me kasa mi di o maduane ne bia me yare nti o maduane ne de mintimi ndi ntu de nya hwe wo he needs to be proud wo 20 cedis kra na wo de fama me na me fanto bibie de indi no akosende na me de amano nkofi ya nansai no omo frodo amanfo ye sister ni o lending abruchire ote wo monka na kwal be ampacho ameto monka na wadwena amaso se eye sankofo ni bi na ani wo mu dile no satem na menya enti saafo ne kanti eche na ma behu se sa eye wo mu ono no sa eye sankrofo na omo azanfo no sa eye omo mu prison wono mo na eye sa de enti sese ya de enti no abaha de mo na wo hia free ho na we dem mesinka me pa cho de enti ama me ba ne se boa me se be ya me hu ne kira kwan ese die minim babia onenam me phone kra me frɛ na onfa uko onfa me ko me obi de frɛ ne dia opeke otie me voice anu akati no say wo hyehyɛ adwuma ne to so adwuma ne di wawie enti wa be ye redundancy achew onfa onkohwe ana address ya unim wo ne ho ane osebu nsu no me pa chan ne sister no ni shi ayo ka kire o se friend say ne sister na dia edi ono no bo kire me anu ne osebu nsu ono sister no ka kire o se friend say ne sister ne din ne sister ne din de kwadu ne sister ne se friend kwadu me pa chan kwadu no no o se friend o so wote ehwa amedoma ana ehwa ne sister ne dia ono no onte ehwa amedoma ono bi mire fi kro na na sister no e wo so ne sister ne me ni hia one day pe Nista kwa we ka se woni kura na mi hu no na hwan na o so ote ehwa no o se bonsu no na ni sister ne se o se no te ehwa honom medoma honom ansa before say case ni bi si not medoma me pa chan dio wa asem na peso obi se bia no de fato comment section ho maybe Saturday afidie so edi amount mambo aten Lafayette Boaten o see yeah boys here where can I locate this lady who locate na apede who locate no apede ben Edu Ahmed and was asem na tomesumpo ewure ya asem a wo kan atomeso nana krobia no do ben kwa na ewura no otihwi musa no de do ben kwa no we di adwuma na adiu no adwuma pa eno ono mo ahyehye de adiu no okay eno nso ya asem foforo
o penny face ya hwa den Tommy wo penny face ya hwa den she me ma on she Kofi wo Italy Kofi mensa osina na krob ya me nso me hwe wo e wa ha na sa kodie Emmanuel hey honorable asante achem ye nyina mponase honorable mete won ka che ya frame kakra after the show why frame kakra na yeni nkomo pomali kejetiafo omsi akra krobia yenso ye wa ha na ewure ya semi edinio krache no wo ni photo me pa cho dabi uni ni photo me phone ya yam timini ni photo describe the biem osu ko hu ni wo prison si ho no what to say oye tuntum ni modu oye tietia tuntum me pa chan ni modu enu oye tietia obo dia na apeso obisa wura no busa yo ara wo sister na ota kon ho kwagigi ska na me ba cho da ko sese ni ska me ba cho da minister de na me nko ho no nkwagi ba ho na bua me ko ho a ho na edidi me ni mienu nyina edidi ho no ma na me ma ba me papa ho abeda na ono nso atna ni fie ho no na wo sister ndie o kunu minister ndie tatema mishia guy ni die na oni mai bi na ne wo ho ba isi ni die omo awo be ma mai no eye story bi na omo jai sabre ndie no woni obi wo ho me pa chan afi ebra woni ne kasa ye na wo ka so wo prison say na ho ye wo me yam die shame so we share obi wo phone so we start the number bi ama wo frɛ no was me wo prison o dia na ho ye wo me yam shame die me yam shame wo yam shi wono dia adwen na ba utrima twansi kwa first day ni die me ye basa nti me ko minister wa na ma ye din me ye no enya ehonum na me ka kire minister say bibi say na ede aba nti a kire na me ka gen say nipa na odene ma me nipa ni wo prison ano osi nipa no prisons na oni ni din komo se no kan se ye de tokoso jai anase say minister na de oya no asi o ebia na esan anase nso ho bi na ede ne ko no mo prison de enyo mu nyina na ede e nipa bonefo to de menhwe ni su ene ne ban na menhwe ma ye hunu no kure bi wa ha o hye obobi se oba o diske bi ma waka so be ma say bodie me ka so hye me bo pan dia na me bo wan hye me bo ono no so wan ka sika bi an hye me do ka chem se me mbo ano die do ni die me mo ano to de me bo ana ono so be bo ami won kasa yem na wo kasa wo sika bi da bank baabi na wa mi sa ne sa adenti na sa sika no wa nyia mfa ntua ni wura ne ka asam ne ba ya no osi asam ne ba ya na omo bechi no omo amana ankasa mpo omo amana ankasa kra mpo kra omo de ne ko police station kra no wa nam kra ni na otwe ehwo na no mu jeli no nti amana anya kwan asa bia ni sike wo honom okoyi e de atwa papa ne ka na se bibisa wo anya kwan ehona no mutwa je no so asem bi adwen bi ama otrim se obi owo sika da bank sika ho nso nti ene ye de ne kotomu na wantumi ansere se mama sika ne metua ana mi kofa aba se mpo wawia ne dadem na me kofa aba na da bank ya ehono mo no bibia ankasa ankyere o adwen bi ama otrim ho amno mu ha me ba cho me ka kire ne se owo sika da wonom na ohwe ha ma omode ne kotomu dia ene wanya ade anase bia wa na adwen se obekwa akotwa aba no abefa sika no edi anase se no si wentisa na ma na edo ma ne kwan nke sika de obi ho no ma odi be de betwe omuka enam se dwane na odwane ye no
no modi eto ne so na me kenti we nyina adwen bia ma utrim o keka sei no me pa cho da bi okay yeyi no a oba fie no last one den na wo hu ni se wa ba fie na wo gidi se wa ba fie ana se oda so dem se ne sisi a wa adwen ye wo gidi wo komo a woni wa di firimre bi a wo se afiwe meba e ma wa adwen hia ase ye wo ntanta eni sisi a wo ka kire wo se se de yeyi na free prison no wo gidi ana me pa cho me call pola honom no ana ai panyini pa no officer no to sat enam se ne nsema no kan na o twa me ntro nti ma me ye na mabamu bui nti won kwa na de me number ma panyini na wo pola honom ti won na man ne frame me say ni pass me si me nto me boase na de ti say obebe fi nti me honom na ofre me mela ne de ewo ni trim ofre me no o ka chem se wa befi na mso wa befi de nyame ase na da be na mehu no de ne o china enne obusa ne se kwa be no fa so hu no enya o sister number eno no na dia minister kwa posi ene wanwa aha wo sabiri ndi wanya no oni ne di nkomo obisa no kwa be na fa so onya me sister number o mo na nkasa no enye wo bisa no ani ana debi me musa mi sister so o na na obisa ono boy no o se ebonsu no se eye den wonya wo sister ne number me patro debi me musa no okay me da se wo sister no oye o real sister ana damfo sister me patro wo ye me papa office ene me papa ono aware me patro ese do ni kunu ne jai oni ne jai pacha na satam no aware satam de ne ba panyin no oni ne wo ene mine wanyim na mine free nti okofa foforo papa no okofa no de oni ne jai sisi sansem wi ho ansana obi be fall no at times ya na boshe bi wom krache no wo she oboben kanokure wom na fa kire me boben wo she wo na krobia bo o she me say won dia memboa no na meboa na o se obe fia mi sabe kam sika impokura se me na antena kura na se obetwam sika ma ede ama me wan shew sika bobia se bia me ba me ma utaku ana me ma osempoa me pa choda bi eja ko ame nana me na wase oba papa ukunu wase bosu no wase nyeni kunu wadan for se bosu na wase ye how many years ye how many years asha sende na wonka no kura ne potin kire mi ti akire na oka say omujeli no 20 years nti wu na watwa how many years mimi hu no na watwa ba mimi hu ne die fanse for 3 years mo eni uhunu no that misi uhunu no say was you gelin 20 years do uhunu no watwa how many years yes ne die na musa years dodo na watwa no nti say wodi aduane na bibi koma na ho a prisons wona ya wo ko as den say me nua ba ma me adanfo ana say me mpena me ho ne die me kwa o mbebusa say nipa na obehwe no oye wo dei nti me kwa de me ka che say oye madanfo sana ka chom say we adamfo sana mka chom say we madamfo nso omu de mpanyimfo de on pese omu busebusa question nti onu ye say an oba obi busa question sa menka ebi say wo fo de omu pe mfifi mu nti se say ye hwa de bi o time na mo de ni court no omu twa sika bitu ni 3 say we de ba omu meja na me pa cho da bi na ni 10 million go to ye den enu no ye apia ye almost apini de o ya e ma wo yi no ye de esote e ba form kakra nti wu ti aten no na busi ani be ne ti etua bi menini sister mi ni sister na de 10 ba na mso me de 10 ba e na me ko ya apino me pa cha nti me de ko ya apino mo ti ejiro no JDS ni so ana o mo ti so ba form e na o de ba ya o de betwa wo 20 no mo ti so ba sen 20 de o mo ti so ndie
omanka yes wako ya appeal eko court ena court ni wase ya appeal na court ni beti jail date ni so nti uko court uko bi mimi satma ye ko ni de na omo ye de apon na on mi sister ni saade no ho at times ye wo lawyers a fight ma boys ni bi e wo ni dua fie ho me kura ma ye bi e ma boy bi a o north Razak or north and oba santimamu so obepadwuma ya akohwe ne maame oba ye no no obehia obi owo nantwie and o se obeka nantwie ne so obeye fula enti fula ni mu no ena ne nyonko fula ni ba ko no nso ka obi nso de a woni behia aye one na fadamfo owo hopreko pe na boy ne frɛ no ka kire ne se ombra na omeboa na de bi oba ye no na je se ono ni nantwie side no ye lodu omo edigu ka kesiem a ye de ko ena omo chi ne tena ho se omo nchia nantwie no ni se nya ono ne de no na emom de ada nantwie no nya sa ombeku no enti omo wie ye ka na tu na nipa gina ne so kwa akiri ni omo communicate ansa na omo release no dibrika ko nantwie ni wura ne ho se na wo fulani no amamanfo bi aba be yesese ye yo ena omo aye chi sa boy no enti prosecutor bi a ono edene ko no according to story no ka kire ne se ono nso sa abre won hyeda ntitwi siremi afe no aba santima mu okọ ne ebusa se udifo ana udibema ka se udifo eno beboa entem ma judge na jaw ti okọ ye ne ko court udifo ana udibema se midifo ena judge ne se iri oyo o pre na pine no mjeli no eno okodem enchemu na ba ma ba chia ba ba se boy na ono me ba sare na ntwie no o se wontumi nya gas ni bi nwe se fulani onya gas ni bi nwe enti woko malam bi hwasa malam ne moa ne nya for gas ma no ena malam ne ka kire nze o me wo boys bi wotachiman omo mesesa na ntwie no ye be mo hwe gas dodo a wo penyina bi ampanyampa wo ma ne hwe bi ane akumase ya sande ne ko sha kentampo ma ne ko hwe gas ni bi omuye no ma ni ska kakra akire no omunya ono no che nti na boy no odem boys na ombe fa na ntwie no okosia bi wo remand prison ene wo frɛ na ntwie nura no se sei sabre na ntwie ni 400 million na ato so boys no se nkofo na omo no bossa na ntwikuro no no omo wo boss sa eta wo machi omo ko tua ska no de man no eno bunsu nti na boy ni dem enti no dem for keke wabra ye tua ska no so de ama na ntwie wura no na ntwie wura ne nsan kokoto ho no onkonko kanchire o mo say ska no magye enti boy no da odem no odem kwa ode na echina wanko ena mia mi gina mu ma boy no ne yekoye appeal enti ye yes appeal ni bi na appeal ye megidio na ya ye na yakote emfie ni so na say wasi ye jele guy no 20 years enti appeal no mo ye na o mo ti finish o mo ti so do ye edu say ondim enti to aso okay ana wawie na ba temi ya come last question okay ne sister no oni ne kutia ska bu mu no o kire o se ba kurukura mu finish so sister ne de wan kire me kurukura no o se na ma me wo tech na tech ni de wanka baby potin a ne ma me no ne papa kura u na nsin ya kura o free prison ba ye kwa ne papa no free mu na nsin ya ma obeto me ka se na se obo ma advice bi me ka se me free te chiman nti se me bia wo kihia mu nua ba bia aje kwa me o free te chiman o ka sa bi kire o be ba cho da bi na me da se okay abaya wa hunu se wa ma adwuma adiwu wa hunu sa Libre. Yeah. Well, dear. Adie way, it's an appeal. And fan comma Ghana Prison Service. Share fraud. Mobile money fraud wa koso Ghana habibre e prison for. Bebre na ye imesi for. Share obi o wona dua fie. Krache ne frɛ me ka kyerɛ me sɛ ade a ne bo den pa wo prison eye phone eye Android de wo betumi dia akɔ WhatsApp ni ade enso boys ne to business a boys ne ye no obi dem sika wo ni mobile money so nye sika ketwa
adenti ne yɛsɛ yɛalawo ɛma saa nneɔma wei kɔ so sister ni o lende bebree ɛne dua fie ne firi bebree ɛne dua fie ne firi so yɛde obi kɔ sɛ yɛnkɔ reform na brabɔ akoa wei ba a wabɛyi sɛ yɛmpapaa sɛ waba yɛ a yɛyi na pia mpa ɔntumi nyae saa suban ne da ɛyɛ asɛm o ɛyɛ asɛm awura anasɛm no ɛyɛ me ya paa wiase sɛ wodi bɔne a yɛ ano ahwɛ yie ɛnora na me ne me maame abra mi nte di nkɔmɔ bi na ɔka asɛm bi ɛde kyerɛ me ɛyɛ owura bi ho nkɔmɔ na abena abu bebi ɔse nipa a ɔhyeɛ deɛ wɔnim wi ana ntampenom ɔde bɛsie ɔma nipa nhunu sɛ wi nie ɛna mehyeɛ ɛne ɔbɛhwɛ bush bi bɔɔla bi so wira bi mu na nipa no na wakɔ akɔhyɛ na wɔhye nanso sɛ wi a wobɛhyia no sɛ dambo madness ɛba bɛsra wa a ɛne wontumi mfansie are you following deɛ meka no temase wi na wohyia ne deɛ wodi bɛsie o bɔne na woyɛ no wodi bɛsie ɛho nsunsuasoɔ bɛsɔ wodi sie ɛnyɛ yie ɛno ne adamɔ no ebi na krakye a wo sɛbe wo wakɔ wia wo bi sika ɛma ɛde wakɔ akɔtum wɔ afiase na wodam wo no sɛbe womfa nsua nyansa na nneɔma a wonam mu wɔ afiase hɔ no sɛbe ɛmmoa wo nsesaw wo bepia a sɛbe dwuma sei ɛna wodie ɛyɛ a nipa dasani onipa nhwɛ yie okay asɛm wei anamontuo biara a abedwafo atu afa ho no wɔnom de bɛto anim na awurai saa bre ya yɛkan ɛkɔkɔba sɛ owura no sɛbe ofrɛ na ɔmfɛi wante ne nka bio ɔsesa ne phone na wobɛɛdɛ kasa kyerɛ na krobia na sɛ mia na mai afi sɛ minim na chi baabia minim baabia ninchi baabia ne honoma minim wobɛtu fo sɛ ɛneɛ sɛ ɔbaa bɛɛma pɛw na wo nso wate aseɛ sɛ wo ne bɛtena a ɛyɛ abusa nase ɛma na hunu n'akyi wobɛtu saa afɔ no afutuo de metu bebree sɛ nipa deɛ ne nipa aba ne deɛ o ma no no mo de nam ti sɛ akyina bi sɛ woni obi betu anamo a ɛsɛ sɛ wo hwɛ nipa no na sɛ wo hwɛ baabi a wo free hello Asebo nso. Yes sir. Ete say. That's any the what kind of crib nkotofo bi ni nyane say. Ye di nkomo sanya me adona bedru fia me no ebetena. Anna the crib e wonya anim so ahyase no ka kyem say loan wo kwaji a me ka me ma ne nye. Sa ahyase pa no abraka kyem say loan na wo je a chama ka me ma ne kwaji da ba me ka kyem say mo ho kyerɛ mu me hia mo at that time. Na me ye appeal na me appeal out court. Sine so betimi abona I don't blame me 1,000 Ghana. So me fan so bisika no so. Me so no me minimum say na me ni di nkomo say nyame adoma me bafia me wa no. Ti dia e mo no wo boso bia so betu fe na betimi aboa ye ho. Eti appeal court so o man nja but o mo temi ni fire so e ma me. Eti e do crime e be ka be 1 week ama ma bafie. Me friend no ama na ba some me tama so me bafie nti se neighbor na e be ne dey. Ana se pepia me nko be krom. Na se de woni be manete se pepia me nko. Me kan bia o se me pepia me that time so na me be pie o e hono mo no na me papa awu. Ana ayi de me na me be papa ye. Me kamanu se nyina wo se pepia me nko be krom. Wo se woni be manete. Am so okay. Wa me timi for so. Bedu ko me friend me papa ye no me friend wa ma na me de me yi mani. E chachi ya no be friend say e mono no de boa me no min charika e loan okwaje ye ba nyame mi kurani
chama because o ka say loan wo kwaje aka me ma no kwaje da me na mo ahokyere mu so me timi afon so enkwotwa ahokyere ma me bedru fie ya chi be you know ka say mo abo me o hin sika ti me first kaman so abrame be no menya papa bi anya me ko so djuma we mu enkoye no aja me ko ha enkoye no aja ti twan na se nyame na se menya djuma papa bi ya na tua o ade kura ni se me no ka say ene man koye so won say ma be me friend boy ka so wona say me ne want to dey me akra wa frame me say obana real school who please come na cross amana to so what kind of mismate chame kakra ko me fit afam fit please na ba ne manya to ye kwa ma me e ba be papa na ka say baba bo be woni ho akoka me nko na me kwape na wasa ne ma bibia me sombia na ajagu tire anya me boni mu say papa wo ye me no me o say me de boni betua ne ka ba say pressure de ma me sa chinchira me kwa bo sam ko fa no he ma kwa prison for the past 10 years maybe me nyina basa e ka no tia say 10 years mo maybe me nyina basa adwuma sam bibia me so bia ne ma nyankoye ma me kwa me nimbo afo bia wo ba bia wo boa me ti me nya bo tsama kakra na me nya kakra ka da me sabe so bia no me boa no we na me kan ya won tia say da ko betwa from 100 times tia say me timi fa call no because already me no ka say abana nya but na ne ma tutu ma me a me edi pa me kan ne wa ya ma me cause o be ma duane wo ho be miska ho bi be me hia de bre me ti employ na me o say me ka say me yo bone me pie ba kwa be me fie kwa be me take off just kwa so ma me papa ye me say me ha show that brana be huma motion for so ma me say woni be mate ntino mama me fa na me say me twa so ti di be short time ni ana so ba we school ti wo peska mana dia me so jambotre me ba be nyanya okay sa kwa se manya to ye mbedu ya nche ti ma ne to ye me nyaduma bia sa me ya me ma wo ya we say abana manya bi bo me ya ba ye ya ba is that ganga ma sa me edene so ko so we mu a ne ka expectations are we ko no wunya ne sa na akwai basa ti chama mesro enye ni bopo mi sa me lady no mebu nu kwase a ba ya no momu na bosha mo me ne sai saka bank betan wa mana mam ti se mesro no wo de makasa e se me no bi na ya djuma ho me po djuma me ne man na be kasa e dia so betina boy me kakra be fa kakra na me da bre na wo de ayede ode into o say wunim say abne wo de ne kasa me no kasa me won ka chama say e loan no kwajima me eti me timi sika me de no say wasi sika ni nyina ye 7070 million uso say chama ani agisa nya me ni me share na ebusa kwanta cause me ha no mo ska wa ma miska didi me ka so ma miska ba so ka chama say bosan no kwaje anam ka say okasa bosan a me ka me ma nye tia enchiremu a no de ma me ne say sa 70 million na wo ka no no sende obi or the big digga meba or the big digga e de brew prison ho o ka say wo ye bayire bi kura adwuma ene froye odi hu dwa ni nyina achi wo koye wa appeal eno nso odi sika boa wo enchiremu o de ma me say eno ne form sa 7000 Ghana so me sa 1000 Ghana ne de eno de brew me for the appeal no but so no ma me chop money ni de o ka say be say loan de ma me aka menye say won so aba be ya we say ya say loan wo koje ye ya wo de yes ade do so say waka ya no me mpuno ba me so o ma me tana me fampe ko be ba bibia ni fia me be fama no say ya the from say juma to o ma me tana me fanya juma ka me fam peska mano I don't know one time say no I should make an note say me ben ke bi ma ka me tana ka da manda da kwa because obi ya papa me ma papa o ya wo no something sensitive mate wase na abaya ne ka kire ye se wo hye ne bo se wo sika bi kura da bank wotafo a wo ba ya wo kwa akoyi na de ono ni sika ama no ofa sa se mu ye ho edi pana me nya issue no mama juma wura no aho ya court job court ama omo bibia waya we bibia me wo me se do mo gifu me na manda so nya wo sa bank ni mu ba me ba ye no ba kwa ho up to now me sanka mu once the kura waya we bibia me ba ka kire no ba kwa mo na be na me sanka o ma me time kakra na me fa tutu nya maye enti yan kan kire ne se enkosi da ben se de wo kasa oni wadwuma wura kwa akokasa so be ya bibi dia ma wa enkosi da ben me ni pa kwa kasa nwumra se adam kasa kira kwa na me twa won so ti adwuma ya pon me ni be kasa ti se be future kwa me twa man time if you actually kon ye besa afrewo no problem
Adofo Osebunsu no so oso ofre afijase ono na awura sawate so ofre afijase mate so ofre afijase na minim baby potia me se wate mate na wunim dada na se na wunim kura na minim afe no wahu afe na mehu na minim oba ye opie ye no ofre wo e ka se enko oba wo ho na aka kire nse se di one be ma na tie nti onko ni kuro na kro bia na ehye na adwi mu se enko ne metena sika no ashim na me susu me hwe ne ntro ne na naza na emwa me ene ma metwa aso ka kire nso onko ni kuro ka kire nso opie ba menini ne hwi bi na ada na wo mpani nya no nji usika ansa na kro bia menya no awo ka kire wo se wo ba wo ho e na wo se ma ne ma onko di krom onka no kre o fe na ene wo china fitilasio ma fe na bepem disie o fe na o de ne me ya adwuma bia me fro on fro biem o be fe na fe onfa o be fe na fe onfa wo ko okay ana wi edin o ka se me mla ni fie oboa me ka chen se o meye nhia na sika e ka ma bɔ no ho no ontwam sika mamia o de ne wɔchina na me yewe na adwuma yesei na wo nso wo boa no opie ba na anu ya na ka kire nso o ntua o sika ma no o hwɛ ni mu so onko fa sika no he na mfa ma wo na ko wɔn ka kire me se o wo sika wo bank edin o eye abedwafo bebam Oma de acha me. Akra. Mama 3 minutes fa. Akra mate. On say ya hwedwumadi ase ensem aye kan ye ebia na atowe. Say wode wodo ma obia, enye obia na wo say wode wodo ma no. Say de me ka say odo ye te say aduaba no. Enye asase nyina na odua so ade yeye nti ya hwe. Se obenya nsankyerani bi ekire se asase medua so ade a ebeyeye anase nyeye utranye ya obesan sase pa ho na wakodua no asase a eya kwawe a udua so hwea enyeye ebetimi amba se awurai osia mema bebre wona kwam abayi wa fefefe se menyini se wona mo ayense ne pe natural so wonu mu ne ho efepa on petwitwi onye twitwi so ha o antwitwi enwi wo no ho kama na nsanso aso ekuta ne so ofe ne mo pa original ayi natural wine ni bi o nya ne yato aso na hwe ne mo na otimi se ne mo no efe ndi se wuhia obayo na se wo pe bibi ehunu wo no ho se ne ho ofa wuhia awurai a ubenya saa ne ma ni nyina bi wo no ho enso so hwe ubeko mema papa ni bia be se ne pe wa ampini ho am na ye papa no na re ndi yesi ye nyina na yenye ye no mu ne ye wo ho me ye no mu se no ye wo ho ezu e bi kura me na me si ana me se ne pa nko be ka se o pacho my engage pacho mani nyi wo ho wa nka kura ofre na wo mfa enso so wo hu se be bia okobu do eye sabi obi o de prison minim se prison for no ma no de papa minim so mo kosua no ho wo ma no de fi se no kanabule ahodo ekoso ni nyina no prison for no dodo na eye wo mo a na medidi tinsem bi se omo hwe wo mo so ni nim ho bi ebinom nim ho bi na me yaje adi saa na wo tete saa na me tete no ehwemu no kire se ebinom nim ho bi na nka be ye den ena awurei ono prison officer abefre no we betimi na di nkomo se ni sei e di ono ne number ama na frɛ na ka che ni sei nya abotre no beba ano na ka wadwuma ho ana enti ye koso ono eya mama je di se prison officers no dodo no a ebi nim ho bi na nipa na be den na sika no wakwa akoyi sika na free ni phone so sika na watima zan obi agiro be den na wakwa akoyi wo mo nkwa abontin azu obi di wo machi yehia wo mo wo ahai enye wo mo no wo mo nenam ediko mo dimi mu so mo se sika kakraka we die wonya no wɛn obi bo bayira pesi eton ho e ma ye di dwa e de bre no
enka ne de dan mi say yes okọ prison okọ sra obi a aduane ekuta okora wo de bre nipa no eje se wo tibidi odibi na bayire na ode bre ne ya ne ano a ana wo wi bi me yehunu ana sa amara na firi ho endi sa amanfo ogu prisons na se wo mutimi eya azan ebu amanfo na ebi no keka se officers ni bi nim ho bia ade nti na ya nyini oni ho kwan se opie ko mobile bank o se ho ahwa wo se okoyi ni sika eje se obi di nachi obi besra no kura no a you officer di nachi no amane mbre ene oni ni wi a amane nakọ ndi se bibi sa wo mu ampanifo fo mo ni to fom na wo mo hwe no sa de no emfa maye every say ho no so hia papa ewe waye papa papa ne de waye na kina bi no menim so obema nani ada ho ye ni aye tie no so won de ndi asi ya ye ma awade emfra ya ni ensisi ya so ema yakoma ni ne ya ye hwehwe no nko achi na akoma de wugyae no a wode wo bekọ ba bi aye nko ena sa abiri me wo faasi wakodi nsenseme krache ne wakasa ne kasa na ede na ye de enim se sa na omote achi ebe hu se wono so ye nipa so no nko a fra ye be frɛ na to so mbieni no nka bi papa bi nkyerɛ ye na ye hu se ampa we die onte saa na ye hu se ye se prison for enye de na nso so wono de oye meda se ewiase bibia ni hono ma ehintaw boni bia wo be di biara ye den ya ebe pie enfa ho ni ba bia wo hye sa wo de wo pɛ kra na wo de kokɔhye bottle mu ana akɔhye na ekokonkom ye den ya ebe pie ye den ebe pie na brantie no aka se ofisika no na nka wafa ne ho adi no nim se ye den ya abone entumi ensuma ye den ya so be bie ebi mo ani abresika to the extent say omo konkra mo de be wo ho e de afa obisika anase obi ajapade na wo femu na wo wo mu mfie na wo sanso akwa dada awuraba no se wo pe oba wo ne betena wa dada no mawuraba ya gye atuma wo de no na aduane na medi wo honom no enya mama pomuden na se ni se eto stories bebre a chere be mawuraba nso adwen akofom agewadi aspende wo ho na wo firi mu fie wo baya tuane sika ma na no so akwakoda ne ma nso twen ye nuano mo ma momyem fasa asem wanya de suade ye ma ya adwen mu na ho na ano a ye de bobesia ano a ye de obi betumi adadawa se wa mo adwen mu na ho no mbie wani pa wo betom e ma be wie kire no benu ho ne nyina ne se mo ma ye ni na ho ye nye smart enye nsem bia na wo se ye fole obi kan sem bi twen ya yentina se ne yendwen ho mienu se betumi aye papa betumi aye bone nti wutu ho ana mo anu aye de wa ya hye yie abrante na na mo no otu ye no eye smart tese smart job ankasa no ye no wa bo adwuma ankasa no nim se ewiase no ekwa na asa be sinachi enne na wanya obi na wodi no fofofo saa bebi abekwa akopie ochina no unim se bekwa ko wie uyie ana se bekwa ko wie ubone moma yenya hye yie ni yema yeni na ho yemie yeni ni enfanante se ne ebe ya nkofo entwi yeni se ne ebe ya nkofo medada yen amfa yen konso hwem na ebe wie akire no ne ye de yense gu yeti ni yesu ma yemfa futu ni yemfa moye bra ebrenti me de besi ha se mafa me futuo onso fa wo de ne yemfa ntu ya namon yemfa hu kwan a ebefa so ebetoto ye niama ebusia me de besi ha se da se na yebesan so ahia biem mesre wa se obe like video no wa share no wa subscribe afen so fa o comment no eto ase honom comment section honom ema me na me so me hu adesuade a wo fa wo mu ene wadwen kire a wo de support dwumedie medofo samanti me ka bi makramo. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.